Plam Oil katiki penta katiki arar tum ali long ponji lapen ali dujipu chini damsi central government pen along ritin ahawartin aphan stame Plam Oil arong akijai pen ron ponsi katikiji aphan warsai pipon lo lapuson awar side lakhain ko chok duar babori constituency along stame longnosi kedamtang thereponi phai inkora hiniani Dolamara KCS asaihem along Plam Oil katikiji aphan farming society committee sengpon lo Farming Society Committee Sengpon Amai along Duniram Rong Par Hinpen Mai Japan Ponsi Mongol Taro Raju Inti Daniel Terang Moses Terang Atum Kachetong Dunalong SGB Sonaram Singnar SGB Boloram Terang Aduntu All Assam Small T Grower General Secretary Khorsing Singnar Chetong Dunsi Bangso Mai RDP Dun Langitum media klaim bang pudumhan akhiru pilo si ni tum pini kecing wai bang kala pulo je Plam Oil isi karbiang lolong tami kacuki cuing hoy bangki isi awar sailong pu lasupen matha dam lo lapen ni sen a products mi u lasung si thekdam long lo ni tu si west karbiang long farming society ben isi kewa dolo lasu improvement or karbiang long fan isi ken dolo kaso committee ateng atung nang thana teng sini tum pini dak committee stame keseng lo si west binglong to east binglong lo is order bang ke mas konsil pen isis nang lai lo la samen bang hala si doko lo sita ni tum bang ke also committee ban bang chirap dungi ban bang ni tum excited lo la pen chirap dun po la pen ni tum juar baguri aha war pen bang ke la su Plam Oil bang ke kiti bang claim back to lalu kusona la so Plam Oil ke bang tong arong nang pijama ta ili tum sing mithang se ke nam nei la so arong ba so Plam Oil bang ke lason lo ho isi bang ke project inda government na pensi project isi project nang wan pilo la so project long bang ke je isi lam bang ke ili tum bang ke arong da apuli nam nang ne apuli stame inda government kan sidang pipo Mai ke dobama por hut kajithan pon laki Plam Oil katiki laki bang anur ka fregle ali kidoji kali komatma katiki abangsi ali doji lapen duar bori arar stame bangso Plam Oil katiki dun thekji aphan pura farming society committee sengmosi Plam Oil katiki ji aphan chisikpon rinti la so a project aputhak lage Indian government prime minister hin ben sipangda kono national mission on edible oil la people sila so a mission la so project wan to kalam ke India long 1 metric ton Indonesia ben supply and nang so supply and ben ador ke ong ben India nam nang lo so ko si la so a kiti India nang kiti ma matha ben si la so mission seng kon si la so katikiji pan along so chang handa pen bharat phangchu KTV News